صبح خیر تماشابینان گرامی، خوش آمدین به کانال ما. این صبح سحر بینین چقدر هوا گرفتگی، هوا هم خیلی یخی، به حد خنک هوا. شمال نیست، هم خیلی هوای نک خنک. هیچ کس نیست برنده، آدم نیست برنده. همه خونی گرمک داشتگی. پیازا در اینجا استن هیچ کار نمیکرده استن. اینجا هم خیلی احوال خونه های ولی من پلیساز نکردم، درک شده مانم کمی هوای تازه درآید و صبح سحر کسی من خواستیم صبحانه کردیم و همه جای جمع کردم. کمی میخوام پلیساز کردن، ایلیم سویتای نکشن و میخواستم ستیرکه موندن و لباسای سفید هستن، خواستم هوای کمی تر کنم پرشوک کتی تو که داغ هم خیلی چیزاش تازه شد. برای اون که ستیرکه 1000 ادبیل ویسلیم اندازی، پرشوک بسیار هم اندازی، داغش پورا تازه نمیکنه. برای همین من تر میکنم شونه تست. حاضر میخوام نشان دادن چی کتی من تر میکنم، چخل پرشوک کتی. من این تغییرای کود تر میکنم. من خیلی باز من یک بار خریده بودم و نشان داده بودم و تمام شد. با این یک تای دیگه خریدم برای اون که دیگه نیستم. خیلی چخیل گویم نمیدونم، همین ارزانی بسیار ویبر نیست ادبیل ویزیل، تنها همین باز هسته نکسیوش و وانش که وانش به حد قیمت های کمکه کایونه که قیمت های نمیدونم خیلی چخیلای با میگن که ای فابرلیک نفس هسته، نمیدونم نگرفتم، میخوام گرفتن ایمون فابرلیک همین وای کنم زکاس کنم پرسم کنی. الان خیلی بازی می اندازم، بسیار تر می اندازم که تا که خوشرو چیزا سفید شود. نمیخوام و حتما میخوام کمی دیگه رمیس اندازم. یک دستک شده نمیشد. رمیس نیز اندازم و حاضر میخوام آبی جوشی سوزاله کشم ازدیک شود و اندازم شد. انا میخوام من علاقه همه لباسای تر کردم، آبی جوشی سوزان کتی همشه نقص کردم موندم. اکنون همین کتی پگاه صبح سحر بعد یک بار استیر کردم میاندازم یا که شود اگر بگاهی یک بار دیم خیلی دستم کتی پیش استیر که انداختن میشم شونه دستم کتی خیلی خوشرو با بار دیگه صابون پوبون کتی میشم شونه بعد استیر کردم میاندازم شونه. و اگر که تماشابینان گرامی شما یگان ریسپت داشته باشین، یگان ریسپت دونین، هم خیلی برای چیزای سفید کردن، هم خیلی سفید نگاه داشتن، هم برای цветной هم برای همین سفید دوگیم. من بسیارتر همین لباسای کودکای هم خیلی تر میکنم برای اون که همش بسیار لباساشون سفید هستن و میبینید که خیلی رنگاشون سر شده هستن یا یگان داغ است یگان زردی هست. خیلی چی برای همین خاطر من تست من لباسای کودکای دسترخوان پلاتینسای همین چیزا تر میکنم تا که خیلی سفید خوشرو شون. اگر یگان ریسپت دادین اگر حتما کامنتاری ده نویسین که شما چقدر سفید میکنین لباساتون چیکار میکنین، کامنتاری ده نویسین من انتظار. و با میگویند که مثلا پریکیس کتی و وای کتی پریکیس بو چی گفتن همین پریکیس کتی با فکرم سفید کنین نغزه راست دیگه نمیدونم. من میگم که لباسای رنگ بلیزنه برای پولنیسی سفید نکنند برای همین نه انداختم، فقط همین پرشوک انداختم. تمام حتما نویسین من انتظار هستم. و حاضر من استیرکه ده علاقه پرشوک انداختم. من همه وقت 800 میمونم ابراتشه و 40 درجه انا میخوام. و اینجا ده بود دادم صبح سحر کتی گوشت آوردم. گوشت قیمت شده عموما گرفت بسیار چیزا علاقه قیمت شدگی هستن و من گوشت 45 48 50 سومون بود. ای 50 سومون بولو هسته گوشت استخوندار. منم خیلی گوشت آوردن دادم و با این صبح سحر رفته از زاود روغن خریدن که به حد قیمت. من فکر نکردم که 1 لیتر روغن 19 سومون میشه. 19 سومون 1 لیتر روغن دیدین به حد قیمت. من نمیدونم موبایل سال
10 сомонӣ ёки 12 сомонӣ, не 10 сомонӣ харидем ёки 11 сомонӣ харидем. Тамом. Тобистон ҳамсоямо 12 сомонӣ ёки 14 сомонӣ харидан. Ба фикрам 12 сомонӣ харидан. ҳозир бошад як бора дар ҳамин муддати як моҳ гӯям, ё як моҳ ёки 2 моҳ равған 19 сомон шуда. Беҳад қимат. Ман намедонам барои чи як бор равған қимат шуд. Хай умуман гиреб харидан як бора ҳамун очамшон хонашонда ширин мекунаншонаю баъд оварда метиҳан тайёрак. Ана михел гӯем лабай бай ҳоз мерам ҷанг мекунам ша. Ҳозир ман гӯштои майда мекунам, намак мекунам шунаю мемонам шуна. Гӯштои ана михел майда мекунам, намак мекунам, ай тагашлам, ай болош устуғунаша мемонам ва ҳозир болоша салафанкати мепӯшонам. Холодильникда мемонам як рӯз ёки 2 рӯз меиста, тамом баъд мегирам пакетчои майдада алоҳида гӯем барои як хӯрок кардан мегираму морозильникда мемонам. Ана михел ва боз мехоҳам самбуса кардан, насиб зувола гирифтан дар кор, тайёр кардан дар кор. Баъд ягон рӯз ҳатман самбуса мекунем бо дура. Ана михел светон нест, мо без свет штаем. ҳозир светон меомадаги саат 4:30 ҷа Сиёвуш гуворада дуртар рав охи. Свето биён тез. Беҳад хунук ях дара напӯшида Нилуфар бо бадтар хунук ях шуда. Ҳечи маълум нест яко? Маълум нест. тамошобинони гиромӣ, Сиёвуш берун набинен чӣ хел барф задагӣ, сабсафед ҳама ҷо ях, берун беҳад ях. Преза пӯшем да берун барф задагӣ -2 дараҷа, ҳаво хунук, ях. мо нав ужин мондаги ҳастам, то ки гарм шавад ужин кунем. ҳозир ман нав эфир кардам, суҳбат кардаем. Тамошобинон 250 зиёд шудан, гӯем 260 кас ёки 200 чанд кас буд. Беҳад нағз суҳбат кардем, ҳама каса нағз ҳамин канали вайда Нилуфар лайф да низ эфираш кушода шавад, бо ҳама хел суҳбат мекунем эфирода. Беҳад нағзай ҳама каса. Ана Сиёвуша бинан дуруға сахт нағалтидане ки овозиша бинан. Ана михел тамошобинони гиромӣ, имрӯза влог ана михел шуд. Фақат хонада берун барф субҳи саҳар мехезем, мебинем кани берун чӣ хел барф задай. Сиёвуш чӣ мехоҳӣ? Мама куҷо мебироем шумо? намедонад худаш чӣ мехоҳад. Бас Сиёвуш ҳама чиро додам негуфтести, ман рафтам агане. Ана михел ҳозир шитам ужин мекунем, тамом мехоҳам. Хай видеоҳоя монтаж кардам. Имрӯз светоя ростика беҳад дер додан, соат 5 шуд, баъд светоя додан. Ана михел ва бо як гӯла мехоҳам шумода нишон додан як бора охири влогда. Ман ҳамин гӯл ростика беҳад ман зиқ шудам. Баргӯша бинен чӣ хел шудай. оча мегӯянд ки поёнаш решаш мумкин тосидеста бошад. Пага агар шавадагар мехоҳам пурра холӣ кунам шав. Майл шози ма шумода мерам чипс мегирам. Анам хел тамошобинони гиромӣ, биёед ҳамин кати хайри хуш кунем. Хайр то дидори оянда дар паноҳи худо бошед. Ман ҳозир мешинам влога монтаж мекунам. Хай нагуфти ку Сиёвуш? Хай фақат Сиёвуш ҳамин крема мебиёрату мегӯяд ки кушо ман крем кунам.